Zdravo svete! Danas ćemo raditi tipove vrednosti u JavaScriptu. Znači tipove podataka kojima JavaScript može da manipuliše. Da bismo započeli našu avanturu, moramo otvoriti konzolu našeg pregledača. Kao što vidite, ja imam otvoren ovde Firefox pregledač. Otišao sam na stranicu gde se nalazi JavaScript kurs. Ovdje gore je adresa. I sada ću na toj stranici otvoriti razvojne alatke. To su alatke prvenstveno za programere, za web programere. Otvaraju se klikom na F12. Ovako. Vidite, dole se otvorila ova sekcija. Postoji nekoliko ovdje tabova kao izbor. Meni je izabrana konzola, znači imate i neke druge. Konzola je ono što nas danas zanima. Danas ćemo ispitivati tipove podataka. Evo, znači ovo su neki tipovi podataka i sada ćemo da ispitamo. Prvi tip podataka koji je ovdje naveden su logičke vrednosti. I sada ćemo da proglasimo neku logičku vrednost. Logičke vrednosti su uvek binarne, mogu imati samo dva ishoda. To je 0 ili 1, zavisi kako kom jeziku. U JavaScriptu je to istina i laž, odnosno true ili false. U svakom slučaju, kada god negdje u programiranju imate neki slučaj koji može imati samo dva ishoda, na primjer ili jeste ili nije, ili je otvoreno ili je zatvoreno ili upaljeno ili ugašeno, to je uvek pravo mesto za binarnu logičku vrednost. Da vidimo, sada ćemo proglasiti jednu vrednost, nazvat ćemo je let jel otvoreno i trenutno će biti otvoreno. I sada kad pitamo, na primjer, naš program da li je radnja otvorena, on će nam reći jeste. U jednom trenutku se ta radnja može i zatvoriti, već je prošlo određeno vreme. Mi onda menjamo vrednost, pošto je to promenljivo, možemo je menjati, stavimo false. Sad opet pitamo je li otvoreno, on kaže više nije. To je idealan slučaj primjene za binarne vrednosti. Sada ćemo da vidimo, da pitamo JavaScript koji je tip te vrednosti koju smo ovdje koristili. Koristit ćemo typeOf operator. Kod typeOf. I znači to je komanda kojom saznajemo vrednost. Komanda kojom saznajemo tip vrednosti, tip podatka. Sada ćemo da imamo typeOf. Znači pitamo naša promenljiva koja se zove jel otvoreno, kog je ona tipa, to je vrednost uskladištena u njoj, kog je tipa. I JavaScript nam odgovara da je u pitanju boolova vrednost, to je boolean. George Boole je bio engleski logičar iz 19. veka, veoma bitan za razvoj savremene logike i po njemu su binarne logičke vrednosti nazvane boolove vrednosti. U većini jezika te vrednosti koje mogu biti samo istinite ili lažne nazivaju se boolove vrednosti. Binarne, to znači dvojne, da imaju samo dva moguća ishoda. Najčešće ih zamišljamo kao prekidač na zidu koji može biti ili upaljen ili ugašen. Nema nikakve treće mogućnosti, ne postoji nikakvo međustanje. Znači ili jesi ili nisi, nema treće. Te binarne vrednosti najčešće pazimo kako ih nazivamo. Nazivamo ih onako da bi nam bilo jasno da to može biti samo dve mogućnosti. Naprimjer, jel otvoreno, ako nam je to naziv naše varijable, to sugeriše da to može biti ili otvoreno ili zatvoreno. Onako naziv je dosta sugestivan, mi znamo da je u pitanju binarna vrednost, očekujemo da možemo imati samo dva moguća odgovora. Nekada nalazimo i kraći oblik naziva, ne nazivamo jel otvoreno, nego samo kažemo otvoreno, na primjer. Otvoreno. To je malo manje razumljiva konvencija nazivanja, zato što otvoreno ne govori nam baš odmah na keca da to ima samo dve mogućnosti, nego možda mislimo da to možda još nešto drugo može da piše, da nam da neke podatke o nečemu, ali u svakom slučaju često ćemo nalaziti i na takvu konvenciju, samo da piše, na primjer, otvoreno true, i mi onda pitamo naš program da li je trenutno otvoreno, vrati nam vrednost od toga, ono kaže jeste. Isto kao i u prethodnom slučaju, možemo da promenimo da otvoreno bude sad
false. Znači, sad više ta varijabla ne važi, kad pitamo da li je otvoreno, on nam vraća false, to znači da nije. Tako da imamo ili jeste ili nije, to je mogućnost. Veoma je bitno obratiti pažnju na imenovanje. Znači, bitno je da na osnovu naziva već možemo da pretpostavimo koju ćemo vrednost dobiti, to je koja vrednost je uskladištena u promenljivoj. Sada da vidimo brojeve. Evo, na primjer, brojeve koristimo dosta često u programiranju. U nekim oblastima programiranja ih posebno često koristimo, na primjer, ako programiramo neke velike bankarske sisteme, tu ćemo definitivno mnogo više raditi sa brojevima nego u nekim drugim oblastima, ali u svakom slučaju brojevi su nezaobilazni. Evo, sad ćemo ovdje napraviti jednu novu konstantu koju ćemo nazvati, sve neka bude promenljiva, napravit ćemo jednu novu promenljivu koju ćemo nazvati dnevni pazar i njena trenutna vrednost će biti 30.000. Samo da vidim da li sam to sve dobro iskucao. Ako sada ukucam dnevni pazar, da ću vam dati koje je trenutno stanje. Ajde, ovo ću sad da izbrišem. Ovdje gore imate ovu malu kao kanticu, to je u stvari brisanje konzole. I sad imamo čistu konzolu. Ja ću da vidim koliki mi je dnevni pazar trenutno. 30.000. Znači, ništa posebno nismo uradili. Proglasili smo jednu varijablu i dodelili smo i vrednost 30.000. Sada želimo da ispitamo kog je tipa ta vrednost. Type of. Znači, koja je vrednost, kog je tipa naša varijabla dnevni pazar. Ona je brojčanog tipa, znači type of je number. Kao što vidimo, brojevi su zapravo brojčani tip vrednosti. Ok, ako ne znate vrednost neke promenljive koju niste sigurni, uvek možete upotrebiti type of operator, to je komandu, kako bi već nazvao. Šta još možda kažemo o brojima? Pa dobro, ništa posebno. Mogu samo da kažem nešto o tipovima uopšte. Kad proglašavate ovdje neku varijablu, kao što smo na primjer ovdje proglasili varijablu dnevni pazar, znači let dnevni pazar jednako je 30.000. Tim smo proglasili novu varijablu i dodelili brojčanu vrednost od 30.000. Sad, JavaScript sam zaključuje koji je tip te vrednosti i kada ga pitamo koji je tip, on nam odgovara number. Ovdje smo ga pitali, ovdje nam odgovara. U nekim jezicima to nije prepušteno da jezik sam zaključuje, nego mi moramo sami da kažemo koja je to vrednost. Znači, mi bi morali da kažemo oko let int dnevni pazar. Znači, proglašavamo novu varijablu. Int se obično koristi kao integer na engleskom, to je brojčana vrednost. Odnosi se uglavnom samo na cele brojeve. I sve bi ostalo bilo isto, samo što bi morali da kažemo. Ako bi ovdje bila neka vrednost koja bi bila oko 30.000,33, ako ne bi bila cijela brojčana vrednost, morali bi da koristimo decimalni tip umjesto ovoga kao celobrojnog i onda bi koristili oko float. JavaScript je dinamičan u tom smislu što mu ne morate proglasiti tip, on će ga sam skontati, ali što je najluđe, taj tip se može i menjati. Tako da to u neku ruku može napraviti probleme. Sad mi dnevni pazar možemo staviti da bude, na primjer, mrka kapa. I pošto je promenljivo u pitanju, kada pokušamo da imamo naše stanje dnevnog pazara, pisat će mrka kapa. Ovo može napraviti velike zabune u našem programu, jer mi očekujemo broj, a dobijemo slova. Ali, to je priroda dinamičkih jezika. Dinamički je zato što mu tipove možemo menjati, nije statički. Nema jednom zacrtani tip. Ako smo mi rešili da dnevni pazar više ne bude broj, nego da bude slovo, JavaScript nema problem sa tim, jer eto, mi smo tako odlučili. Dobro, rekli smo znači malo o nekim vrednostima, došli smo tako spontano i do ovog tekstualnog tipa vrednosti koji je sljedeći na nizu. Znači, ovako const pozdrav jednako je
zdravo drugari, neće više biti zdravo svete. Dodelili smo, znači napravili smo novu vrednost koja je konstanta, znači pozdrav, zove se zdravo drugari. Da vidimo da li pozdrav radi. Kliknemo na pozdrav, izađe nam pozdrav zdravo drugari. Sad. Pretpostavljamo, napravili smo tekstualnu vrednost, ajde da vidimo kako se zvanično zove taj tip vrednosti. Type of. Znači koji je tip pozdrava, kog je pozdrav tipa, tip je string. Engleska reč string znači struna, kao što imamo string theory, to je teorija struna, ili kao što imamo instrumente sa strunama, to je isto string na engleskom, tako da ja ću ovdje prevoditi string kao strune. U svakom slučaju ni string ni struna nije dovoljno jasan i intuitivan naziv za svakodnevnu upotrebu, tako da u svakodnevnoj upotrebi to je najobičniji tekst, to je najobičnija tekstualna vrednost. Tekstualna vrednost ne mora sadržati samo tekst. U knjizi možemo pored teksta imati i brojeve i neke specijalne znakove kao što su znak dolara ili neka zvezdica ili tako to. Tako i ovdje u tekstualnoj vrednosti možemo imati bilo koju vrstu znakova. Sad ću napisati neku novu, ćemo napraviti tekstualnu vrednost. Neka bude... Znači neka bude novi pozdrav. Novi pozdrav, jednako je zdravo i onda će biti onako kao u stripovima kad je cenzurisano, ovako kao nešto, gomila nekih znakova. Samo da imamo da li novi pozdrav radi, novi pozdrav, evo kaže, zdravo i neki kao gomila znakova. Pitaćemo koji je to tip, danas samo isključivo nas zanima tip, danas radimo lekciju o tipovima i danas sve što radimo to je da samo pitamo kog je tipa koja varijabla, to je ono što nas zanima. Ok, type of, novi pozdrav jednako je string, znači ovo je također tekstualna vrednost, to je type of string. Dobro, znači brojevi tekstu vrednosti za kojima radimo svakodnevno, od osnovne škole, znači od srpskog jezika, od matematike, uvijek radimo sa nekim slovima i sa brojima. Oni su nam prilično intuitivni i tu nema mnogo da se priča. Logičke vrednosti smo također radili u srednjoj školi kada smo radili onu tautologiju i tako to iz matematike. Ono te, ne te i ako, onda, ako i samo ako, to su te vrednosti. Meni to tad ništa nije bilo jasno, ali radi se o sličnoj stvari. To su te, znači, logičke vrednosti koje mogu biti samo istinite ili lažne. Postoje još i složeni tipovi vrednosti, od kojih ćemo danas spomenuti niz i objekat. Niz je isto prisutan, ako ne u svakodnevnom životu, onda bar u matematici i drugdje. Niz se sastoji od više elemenata i koji su odvojeni zarezom. Evo, na primjer, napisat ćemo ovdje jedan niz brojeva. Niz brojeva jednako je niz uvijek započinje sa ovim uglastim zagradama. Trebate da ih pronađete na vašoj tastaturi. I onda, znači, počinje sa uglastim zagradama, završava sa uglastim zagradama, a njegovi članovi niza su odvojeni zarezom. Pošto se naš niz zove niz brojeva, nismo ga proglasili, pošto se naš niz zove niz brojeva, sadržat će samo brojeve. Oni će biti, na primjer, od manjeg ka većem, evo oko 3, 4, 5, 6, 7, 8, neka bude. Znači ovo je naš niz brojeva. Sintaksa, kao što vidite, nije teška, znači ima samo zagrade koje ga otvaraju i zatvaraju i članovi su odvojeni zarezima. To je jedan niz brojeva. Sada ćemo pitat ćemo JavaScript kog je tipa ovaj niz brojeva koji smo upravo napisali. Type of niz brojeva. On je objekat. Sada, to nas malo zbunjuje. Mi bismo očekivali da kaže da je array, što na engleskom znači niz, ali on nam odgovara objekat.
ovo je jedna od specifičnosti JavaScripta, to je da sve složene tipove tretira kao objekte. Kad dobijemo odgovor object, to znači tip je složeni. Znači nije broj, nije tekst i nije logička vrednost. Ove tri vrednosti JavaScript tretira kao proste vrednosti. To je kao neka prosta čestica kao koja ne može dalje da se deli, a složena vrednost je nešto što je neka konstrukcija što je izgrađena od više prostih elemenata. Kao što vidimo, ova ovdje složena vrednost je zaista izgrađena od više prostih elemenata. Ovo su prosti elementi, znači ovo su kao neke čestice, atomi, klikeri, znači ovi brojevi. Onda su oni povezani u jednu strukturu, omeđeni ovim zagradama i tretiraju se kao sada jedna složena vrednost, kao neka mala konstrukcija, neka mala zgrada koja u sebi ima više elemenata, kao neke Lego kockice koje su tu složene u jednu vrednost, da kažemo poređane. Dobro, znači to je bilo to o nizovima i o složenim vrednostima i sada ćemo preći na još jednu složenu vrednost, to je objekat. Glavna paralela koja se koristi to je da objekti uglavnom treba da preslikavaju predmete iz stvarnog života. Sada ću da vam kažem kako se to radi. Na primjer, imamo objekat neki, proglasit ćemo, nazvat ćemo ga 100. Znači, objekat, kako bude stolica, ajde 100. Objekat stolica. Kao što niz počinje ovim uglastim zagradama, objekat počinje i završava se ovim vitičastim zagradama. Ove zagrade se na engleskom zovu curly, to znači kovrđave zagrade, a na srpskom se obično prevode kao vitičaste zagrade. Verujte mi, ne znam što znači vitičast, ali one se nazivaju vitičastim, eto, te zagrade. Sad ovako, objekat, on počinje i završava se vitičastim zagradama i on unutar sebe ima neka svojstva. Kao što i objekti u stvarnom svetu imaju neka svojstva, mi ćemo pokušati da uhvatimo ta svojstva i da ih opišemo u našem programu. Stolica ima svojstvo, na primjer, da ima 3 ili 4 noge, znači može biti i tronožac. Tako da jedno od svojstva je broj nogu. Ako broj nogu, naša stolica će imati 4 noge, bit će jedna klasična stolica. Koje svojstvo još ima stolica? Može biti, na primjer, nova ili stara. Svojstva se ovako, kako se zove, pišu sa dve tačke. Znači, svojstvima se vrednost dodeljuje sa dve tačke, znači, ne ovako, ne sa znakom jednakosti, kao varijablama, nego sa dve tačke. Tako se dodeljuju vrednosti svojstvima. Ok. Broj nogu je 4. Koje će još svojstvo da ima? Naprimjer, da li je nova ili je polovna. U našim programima, kada god imamo neku situaciju da može biti samo izbor između dve alternative, uvijek koristimo booleovu vrednost. Dakle, ako naša stolica može biti ili nova ili polovna, to je onda pravo mesto za booleovu vrednost. Naša stolica će imati svojstvo koje se zove nova. I pošto ona nije nova, to je osobna stolica na kojoj trenutno sedim, ona će biti false. Znači, da li je nova? Pitamo. Znači, negativno, laž, ona nije nova. I koje još svojstvo može imati neka stolica? Ajde da imamo bar još jedno svojstvo. Može imati opis, znate, kao u oglasu kad imamo kupujem, prodajem. Stolica može imati svoj opis. I taj opis će biti tekstualna vrednost. Također ćemo u novom redu dodati taj opis. I to će biti, opis će biti stolica je drvena sa naslonom. Tako. Pritisnut ću Enter zato što je naš objekat gotov. Sad ćemo zatražiti da nam kaže šta je to stolica. Znači, evo, stolica, dobili smo jedan objekat koji ima sljedeća svojstva. Broj nogu je 4, nova netačno,
opis drvena stolica sa naslonom. Na osnovu ovog primjera mogli ste da vidite tačno šta su objekti i čemu služe. Objekti su složene vrednosti, služe da unutar sebe objedine druge vrednosti, u ovom slučaju objedinjuje nekoliko primitivnih vrednosti unutar sebe. Znači, unutar svojih vitičastih zagrada, kojima počinje, kojima se završava, on objedinjuje nekoliko prostih vrednosti. Objedinjuje jednu brojčanu vrednost, jednu logičku vrednost i jednu tekstualnu vrednost. Znači, on sve to objedinjuje u jedan paket, u jednu složenu konstrukciju koja se naziva stolica. I kao što smo već rekli, objekti se najčešće u programima prave tako da preslikavaju objekte iz stvarnog sveta. Znači, imate neki objekat kao što je čovek, životinja, stolica, zemlja, Mars, ovo ono, raketa, kola, šta već. A imate i neke objekte koji ne postoje, kako zove, fizički u stvarnom svetu, u smislu da su napravljeni nekog materijala, ali ipak u neku ruku postoje, kao što su, na primjer, objekat bankovni račun. To je nešto što tretiramo kao objekat bankovni račun. On ima svojstvo da bude pun ili prazan, da ima neki iznos u sebi, znači ima svojstvo da li je blokiran ili nije. On ima svog vlasnika, ima svoj datum osnivanja, ima svoj datum isticanja, tako da bankovni račun je neki virtualni objekat, virtualni predmet. On ne postoji fizički, ali postoji virtualno, čuva se na nekom računaru i zaista ima, iako je on samo virtualan objekat, on ima stvarne posljedice, ima stvarno važenje. Znači, on zbiljski važi, iako je virtualni predmet. Tako da objekti, to jest predmeti u našem programu, uglavnom se prave tako da preslikaju predmete iz stvarnog sveta, a ti predmeti mogu fizički postojati i mogu biti virtualni predmeti, kao što smo pomenuli naš bankovni račun, ali u svakom slučaju su to neke logički objedinjene celine. Nećemo sad staviti neki nasumični objekat da, ne znam, ima broj nogu, ne znam, trava zelena, nebo plavo, nešto to nema nikakve veze. Uglavnom, to su, kako da kažem, osmišljene i logički strukturirane celine. Kao što je, na primjer, jedna stolica. Eto. Sada kad smo napravili taj objekat stolica, pitaćemo naš program kog je ona tipa. Type of stolica. Kog je tipa naša stolica? I on kaže ona je tipa objekat. To je to. Prekopirat ću ovo u fajl da bi mogao posle da podelim. Jer je to dosta zanimljiv primjer. Znači, ovo je objekat. Znači, sami po sebi nizovi objekti su uvek složeni. Unutar njih se mogu nalaziti šta god. Znači, mogu se unutar njih nalaziti i proste vrednosti, i složene, i sve živo. Znači, one su kao neke ogromne građevine Lego kockica. U njih možemo ugrađivati i primitivne vrednosti kao što su pojedine kocke, a možemo u njih nakalemiti i čitav, na primjer, neki zid ili čitav zamak koji je već sam sastavljen od drugih kockica. Da, postoje još nepostojeće vrednosti. Tu su null i undefined. Na primjer, ako samo proglasimo neku varijablu koju ćemo nazvati ime, a ne dodalimo nikakvu vrednost, znači ne nastavimo ono klasično znak jednakosti, bla bla bla, nego samo ovako proglasimo je, onda kada pokušamo da vidimo šta ta varijabla nosi u sebi, ona u sebi nosi, kažu, znači nije definisana, ime nije definisano. Znači, ova undefined je posebna vrednost i možemo ga provjeriti ovako ovim type of ime. Pitaćemo koje vrednosti, kog tipa je ime. I on nam odgovara da je taj tip nedefinisano, ime je nedefinisano. Ime ne mora ostati zauvek nedefinisano, možemo dodeliti neko ime,
primjer Dragan. I sada ćemo pitati kog je tipa ime. Sada vjerojatno više nije nedefinisano, očekujemo da bude definisano. Tako je, sada je ime dobilo svoj sadržaj, a samim tim je dobilo i svoj tip i ono je sada postalo, znači, tekstualne vrednosti, odnosno string. Eto, to bi bilo sve za danas. Ove vrednost null još uvijek nećemo pomenuti da vas previše ne zbunjujemo, dovoljno da imate jednu nepostojeću vrednost, to je undefined za sada, ali budite svjesni da postoji i null, da su donekle slične i ljudi ih u početku miješaju, tako da je bolje da sad utvrdimo prvo jednu. Obavezno isprobajte sami da proglašavate neke varijable, da im dodelite neku vrednost i da ispitate kog je to tipa. Nekad će biti kao što ste očekivali, a nekad će možda biti nešto i neočekivano. Eto, to je sve za danas, pa se vidimo uskoro.